استاد جان شوهرم نماز نمیخواند، من با او در این باره بحث میکنم، آیا گناهگار میشوم؟ همین بحث هایی که اگر مورد خفه شدن ما باشد نکنید. امروز هم یک خواهر من زنگ زد، گفت با پدرم جنگ میکنم برای که نماز نمیخواند. جنگ نکنید. چرا جنگ میکنید؟ التوفیق شیء عظیم لا یعطى الا بعبد العزیز. توفیق چیزی بزرگه، خداوند به بنده‌های دوستدارش میده. شما دعا کنین، شما با او مصلحت کنین، شما او را دلبرداری کنین، جنگ نکنین، شما با او سخت نرین. همه وقت با سخن نرم، با سخن ملایم شما انشاءالله پیروزی در دستانه. یکی وقتی که شما ای تو بینمازی، ای تو مقصد پیرشیده، ای خدا نمی ترسی، با ای یک بار دل آدم خنک میکنین. این طریق دعوتی نیست. برای دویم با سخن ملایم و با سخن نرم مردم دعوت کنین، انشاءالله هر کسی که باشد با بندگی خدا نزدیک می شود. همون قصه هارون و رشید به یادم آمد. میگه یک نفر پیش در آمد، یک دانشمند پیش در آمده، گفت حضرت، گفت نماز عصر ما بخوانم. هارون و رشید گفت این قدر دیر کرده، تو چه نماز خوانی که قدر دیر میکنی؟ چرا نماز در وقتش نمیخوانی؟ یعنی بسیار با سخن تند با هارون و رشید. این خلیفه بود این مرده. بعد طرف همین دانشمند گشت و گفت که انا خودت بالاتری و بهتری یا که حضرت موسی؟ گفت حضرت موسی. گفت من بدترم یا فرعون؟ گفت البته فرعون بدتر بود، و بدبخت بود، او دعوای خدایی کرده بود. پس گفت تو عالم شده با من همین خیلی مناسبت میکنی، همین خیلی سخنهای درشت تون میگوی. تو گفت آیت قرآن رو نخونده که خداوند با موسی چی گفت؟ اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای گفت برس این سوره طه را بکشا، این آیت را بخوان. الله مهربان موسی را گفته سی برا پیش فرعون که او از حد گذشت، لیکن وقتی با او صحبت میکنی با سخن ملایم صحبت کن. وقتی تو سخن ملایم گفتی شاید که او از همین راه بدش بگرده، شاید که خدا را بنده شود. یعنی با سخن ملایم، با سخن نیک گفت شاید اما آدم بگرده. برای شما هم از همین آیت های قرآن خواهرها و برادر عزیز استفاده برید. سوال دیگه، دارباز را یعنی شخصانی که چشم بندی میکنن تماشا کردنشون جایزه؟ خیلی جایز ناجایز که اکو این یک چیزی بسیار جلب کننده، لیکن سحره، لیکن جادوه. شما قدانه که اینها جادوان، این سحرنو، ولی مقصد اگر نگاه نکنی بهترین، ولی اگر نگاه هم که کردی همین قبدان که این جادو سحره. استاد، شخصی که دو نام دارد در قیامت با کدام شناخت؟ کدام نامش که انشاءالله با بندگی خدا اگر نزدیک باشد، نامی خوب باشد، معنای خوب داشته باشد، با همون نامش نزد خدای مهربان فریاد کرده میشد. استاد، جنها مسلمان و کافر دارند، آیا آنها هم داخل جنت و دوزخ میشن؟ بله، جنها را خداوند مثل همین آدم ها عقل دادگیه و اونها کافر و مسلمان دارند. برای همین یعنی اونها هم داخل جنت هم میشوند، داخل دوزخ هم میشوند، فقط با صورتهای زیبا. زیرا جنها صورتهای بسیار زیشت دارند، در جنت با صورتهای زیبا خداوند اونها را داخل جنت میکنند. دیگر تاتو یا نکالکه در اسلام جایز است؟
ба намоз ягон залал надорад. бародари азиз, яъне наколка задан ай нигоҳи дин нодуруст аст. яъне ҳар як сурат кашидан дар баданҳотон, ҳарфҳо нависондан, инҳо нодурустанд. ин кора накунед. ака ман татуша намедонам татуш чӣ бошад. шояд ҳамон татуш ҳамон абрувора ҳамо чинда гирифтану дар ҷош мақсад абрӯи сунъӣ мемонанд, искусствен чӣ мегӯянд ку ҳамтарӣ мондан. инам ҳаром аст, инам нодуруст аст. ана ин тағйирот дар бигем ки сунъи илоҳӣ мешавад. ака барои ҳамин ин кора накунед. ин ҳам ай нигоҳи дин нодуруст аст. хоб зане ки беиҷозати шавҳар ба нияти қаҳр баромада меравад, дар никоҳ зарар дорад? Не, дар никоҳтон ягон зиён надорад. оё номи Мадина гузоштан дар фарзанд дуруст аст? Дуруст аст. номи зебо аст. хоб устодҷон мегӯянд агар аз рӯзи аввал шавҳаратро дӯст надорӣ, никоҳат буридааст. ин ҳақиқат дорад ё не? акун никоҳат бурида несту, вале дар пеши худованд гунаҳгорӣ. зеро бояд шавҳара дӯст бидорӣ. шавҳара бояд шумо дӯст бидоред ва шавҳарҳо бояд ки шуморо дӯст бидоранд. саволи дигар, бародари азиз. бобоҷон, намозе ки пеш аз ҳамхобагӣ бо ҳамсарат мехонӣ, чӣ ният мекунӣ? аку ин хел намоз нест, бародари азиз, ки мо пеш аз ҳамхобагӣ бо ҳамсаромон мақсад 2 рукат намоз хонем. фақат ҳар касе ки рӯзи аввале ки зан мегирад ва бо ҳамсараш ҳамхоба мешавад, инҳо ҳамчун 2 рукат намози шукргузорӣ аз ине ки худованд ба ин рӯзҳои нек расонидааст ва дар ҳамон 2 рукат намоз, яъне намози шукрона гӯем, ният мекунанд ва аз худованд дар ақиби намоз дуо мекунанд ки ҷамъшона ҷамъи бохайр кунад, ай маҳсули ҷамъшон фарзандои хубшон тиҳад гуфта ҳамчунон дуо кунед, мешавад. оё шахсоне ки аз дунё гузаштаанд дар омадани даҷҷол дар хатар ҳастанд ё на? На. онҳое ки аз дунё гузаштаанд, даҷҷол ба онҳо ягон хатаре эҷод карда наметавонад, бародари азиз. фақат барои нафарҳои зинда даҷҷол хатари калон аст. дар намоз дар ҳолати қироати қуръон дар даст бошад, намоз фосид мешавад? дар намоз дар ҳолати қироат, вақти қуръон дар дасту таю бо ӯ намоз мехонӣ, ин намоз дуруст нест, бародари азиз. яъне ина иҷозат наметиҳанд ки қуръон дар даст мону ай болои қуръон мо шумо намоз хонем. ана телефон ва ё ягон ашёро бо тариқи кредит гирӣ ҷоиз аст? мо гуфта будем ки яъне кредит дар он давлатҳои Русия, бародари азиз ва гиромӣ, ки муомила байни мусалмону ғайри мусалмона иҷозат аст, ҳичи боке надорад. оё аниса ном гузоштан ҷоиз аст? ҷоиз аст. ман дар ҳоҷатхонаву ҳамомҳо кор мекунам. дар вақти кор мавъиза ё қироати қуръонро гӯш мекунам, ҷоиз аст? дар ҳолатҳое ки шумо дар ҳоҷатхона бошед, шумо мақсад унҷада ҷои мавъизаву ҷои яъне қироати қуръон нест. вале дар ҳамом бошед, агар шумо дар ҳамом ҳамчун ходимен, ҳамчун хизматгорен, майлаш, лекин дар ҳолатҳое ки шумо урён бошед, либосотон кашидагӣ бошад, ин хел ҳолатҳода ҳам шумо мавъизаву қуръон гӯш накунед.